আমি কে program hali dia apni hange thunya bate ase program bana khang upor dia aro isor number ami yate ami khana prarthana kuribole nam hali dia du khushi ase ami aji itu ami khana service limited prarthana kura ase isor apnke thunya bate ase aji moni ami khana rasta phal quality gena choi tin tu niyo kam kurbo parala tinte abini pra phal rasta quality she iso apnke thunya bate ase aji moni ama sat tinte yate apni la safa tinte साथी भाई खान आहिबो पारा नाइ किन्तु ईश्वर अपनी प्रादिन सब जाने आसे नियो खोटे प्रार्थना करि थाका अपनी प्रा मानि टिभि ईश्वर আজি মনে কোন কথা কবলে আছে তাৰ ওপৰতে তাকো টিভি আজি মনে কিমানজন কানা কবলে আছে এটুপি আপুনি মত কৰিবে ঈশ্বৰ আজি মনে কিমানজন বাবা লগা মৰম তিন আছে কোনা থাকে আছে বাবা খান লগা লাইফ বি ভাল ৰাখি টিভি বাবা খান লগা ভাল ৰাখি টিগিনা আপুনি লগা কাম কৰিবলৈ তাকো টিভি ঈশ্বৰ আপোনাকে মানি আছে ঈশ্বৰ আজি মনে ইটো প্ৰকান্তে আমাৰ খুশি প্ৰায় কো কৰিবলৈ নাপাৰে আপুনি ঈশ্বৰ পৰা আকে পিছে ৰখা দিগেনা ইটো লা সাৰ্ভিস টু পাৰা লগা তাকো টিভি ঈশ্বৰ আজি কিমান জন নিয়োগ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰাছে ঈশ্বৰ আপুনি জানে আছে আজি দিন হাৱা পানী বিয়া ইটো বি আপুনি পৰা আমি খান ওপৰতে আহিবলৈ না টিভি ভাল লাইফ ৰাখি টিভি ঈশ্বৰ আজি বাবা খান নাম পৰা লৈ দিয়া ইটো Pleasing Tagala Baba Kurwale TV, Iso, Kumba Baba na Tagigena, Monto Pai Tagilipi Iso, Abuni Pra itu kan family upodepi Partana Kuri TV Iso, Ajimoni Amaha program itu suruh Jabole Nimite, Ami kan takut Prai Kurwale na Pare Kindu Iso, Abuni la takut, Abuni la blazing Amaha upode Raki TV Kogena, Aji itu service Lowole Nimite, Iso logo. प्रार्थना करकेना यीशु ख्रिस्ट नाम पर प्रार्थना करे आसे आमेन Good morning everyone. Moi aji Bible puridibo. Reading from the book of Proverbs chapter 4 verse 1 and 2. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. For I give you sound teaching. Do not abandon my directive. Reading from the book of Joshua chapter 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. This is the word of God. Thank you. Good morning. Aji Father's Day dinde kimanjon baba kore gini log kore she abun khan sobke khushi laga salam Father's Day laga khushi salam sobke dia se so manu laga upore ishor laga ashirwad thakibi ko ni ko dia se aji bi ishor bara iman phal ding ahidi ani digini talaga kotha ekta duita share korbole nahole bi Father's Day laga message ekta duita share korbole tam babra bishi ishor ke dhanyabad diase every Father's Day amakhan church day nahole bi sob jaga de phal laga father faithful father laga kissa makhan sob edu share kore thake idu Father's Day dinde mohange baba nijor la baba phal laga baba khandaga respect dibole tahan ki respect dibole time mohange ani de itu pra bishi ishoge thanks enira din ama hange hodai sal ani de bra ajibi moi ekta duita kotha Father's Day laga father han laga importance na hole bi tahan kiman kinika se father ki ase itu laga kisa moi alok share korobole manase prithvi ede bishi manu phal baba biya baba koi experience kora manu bishi thaki ase kumba family phal baba thaki kini
bishi kushi baba ke iman depend kore gini iman phal ho gini kushi pai gini phal rasta dekha gini thaka laga baba family bishi thake ase kumba family baba bara laga responsibility na loi gini bacha khan ma khan maki khan duk pai gini thaka laga ine ka laga family bi bishi ase isho bara du mohange phal kore bole phabra thaki bole ekjon ke banase nibi mohan nijor prithvi de do amakhan nijor pharasta jini bole chuni bisari bole na jeni ni inga biya rasta ni bi birai biya laga activities bi mohan kore ide phal laga baba laga topic ide mo ekbar ekta duita points mohan share bole mon thake ekta hole first point bori ni moi responsibility laga ekta share korbo kintu responsibility ido baba ekta laga responsibility do bishi ase bacha khange discipline koribole talaga kam thaki jay family de needs ki lage financially alag de support koribole baba laga bote lagi jay family de lage laga posa de kole financially kole sob de cover kore khode khasa laga kapura laga bacha khan laga puri bole laga inika khan sob babar bara support kore bishi laga family de hoi ajikali khode ma khan bi bishi kumba business kore na hole bi kumba service kore financially bishi support kore ni thaki ase holi bi as a head of the family baba ekta kore ni sob kam program kiki ase sob take follow kore baba idu responsibility talaga tango tala opore thake itu hina hogini marriage life talaga marriage life holibi tai maintain koribo lage baba laga responsibility ekta secondly encourage de alok ko share koribole mon thaka tu baba ekta korigini ma hotai mohan encourage koribole bacha khange family ke itu lage prithvi de bacha khan holebi family itu up down inika thake kiteba phal thake kiteba biya thake inika thake amakhan lagaba kiteba amakhan laga bacha khan tahan laga kam success korise bole phal kam kore ase bole amakhan baba ekta korigini bacha khange encourage koribo lage bacha apuni aji phal kam korise de apuni laga kam khan sai ni bishi phal pase de makhan bacha khange nika kobole bi jani lage na hole bi apuni bacha bara phal rasta bira ase bole apuni bacha bara hotai phal kam kore ase bole itu hotai bacha ke encourage korni bacha ke appreciation dibole jani kintu bacha khan do itu bishi phal pai mohan bara appreciation dia itu bacha khan do bishi khushi pai ami bacha aji tak apuni molaga kotha huni gini phal bara bira thaka itu mo bishi khushi pai de hotai inika thaki bi de goni apuni bacha ke kobi apuni bacha arobi phal rasta arobi phal inika koribo itu komti bole mon thaka na hole bi kiteba amakhan laga bacha khan fail hoise bole kam de fail hoise bole success na kore hoise bole puri bole phal hole bi alag jaga de kam alag de fail hoise bole itu bi makhan bacha khan ke pha baras koi gini o kun hoy kiteba inika hoy kun hoy next time apuni pha para try koribi next time to ho jabo gini makhan bacha khan ke inika encourage korbo lage na hoy gini kiteba makhan bacha khan bara kam de success na kore exam de pass na kore bole makhan to amakhan laga takat sob olage ni bacha khan ke biya kotha inika koi inika bi thaki holibi itu para na hoy kintu proverb laga book de likhe nisana proverb 16:24 de likhin thaka nisana apuni laga phal kotha idu do hani bi nisana ase itu laga mithai de manu laga bon hadi de punchi ni mitha thaki na phal kotha idu sob para dawai phal itu kotha amakhan laga phal kotha se ni koi ibra makhan sob amakhan bacha khan ge hikadam de amakhan humble korigini phal kotha bara amakhan bacha ke bucha di itu
sopra dangor kam ekta ase itu bi mo baba khan ki share koribole man thaka thirdly third point burigini exemplary life de ekta dita kotha mahan share baji koribo kintu baba ekta korigini family de thaka bachcha khan on holibe apuni maki khan sob apuni ke sai ase apuni ki laga rasta de bira ase ki kam kore ase na holibe apuni kinika ase apuni laga activities khan kinika ase etu khan sob apuni ke sai ni bohi ase bachcha khan sob itu bra ama khan baba khan apuni bachcha khan aur maki khan bra hotta apuni laga instruction rukhini boise baba bara ki kobana baba bara ki laga decision lobana na hole bi kinya koribi kobana goini bishi family baba laga instruction rukhini boyase itu bara ama khan baba bara inika kore baba bara inika jai baba bara inika kam kore goini bacha khan bishi baba khan laga life apuni laga state itu sagini thake itu bara baba khange itu kobore mon thaka itu tu phal rasta bira pha kam kora pha kotha ola itu upore nai bacha khan apuni ke follow koribo apuni pha thaka itu apuni laga neighbors khan apuni laga cross samde thaka manu khan bi sob apuni ke respect koride baba phal laga baba khan ge to itu bra phal baba righteous and faithful father itu koribole apuni laga exemplary life itu most important very important ini ase itu bra makan phal rasta biragini na hola ka chis na korigini bacha khan ke dekha ini ga korishe bole makan phal rasta de amakhan bacha khan ke family ke lead korini shola de jamo itu apuni laga responsibility bishi tango ekta ase baba khan shopra koshe baba ekta tu head of the family ase aro head of the family apuni khan laga upore to ishwar ase ina koshe itu pra kimba family kumba baba du bishi dekhishe kintu kumba family kumba baba du modu head ase mi laga family du kun moge kobole pare kun moge samjaba pare ami ki korile bi ki ami laga khushi ase ina kana baba bi bishi thakide holibi ini kana hoy kintu baba ekta korini khushi korini thakibole careful korini thakibole apuni laga kotha kode apuni laga activities de apuni laga kam de sob de exemplary life itu apuni bishi important ase kile bole apuni laga bacha khan sob apuni ke saise de apuni bacha khan kot jalebi kot dilalebi baba bra inika kore do inika baba apuni la step follow kora inika bacha ishase kintu bacha sob inika ase de to bra bacha hange hikha bole pharasta dekha bole family ke lead korini sholo de samde jabole itu apuni laga tango kam ase to amakhan baba khan amakhan khoshe koribole ge itu bi ko di ase Joshua chapter 24 verse 16 de Joshua laga kissa makan purishe bole itu chapter de moi phal pai ni ko ase and if it seems evil to you to serve the Lord choose yourself this day whom you will serve whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell but as for me and my house we will serve the Lord when likhim thakatu last line de but as for me and my house we will serve the Lord itu bishi khushi pai mo bra itu damte Israel manukhan ishor na jani gini dusra ashor ke dusra idols khan ge follow korin ja damte je shwabra ta hange mati gini koshe apuni khan aji decide kori lobi apuni khan itu idol khan worship koribo kolebi na holebe Amorites khan laga itu khan worship koribo kolebi na hole mokhan laga ishor hosa laga ishor worship koribo kolebi apuni khan decide kori lobi holebi moi do ami laga family do
ishor ge save koribo ya kwashe itu nisena aji baba kiman ase sob apni khan itu Joshua la kotha nisena manu khan bara kotte jashe golibi kotte birashe golibi na holibi kalti korishe golibi moidu ami laga family khan du logini ami laga bachcha khan ami laga maki khan logini ishor ge save koribo ami laga family de ishor logode thakibo gini apuni laga monde itu thakini Joshua nisena apuni laga family apuni la bachcha apuni la maki khan logini ishor laga sandai shogole apuni life de bishi aro blessing bai gini aji thaka aji pha thaka marabi aro bi phal thakibo gini itu bi kodi ase aji itu khatta bra moi apni hange Father's Day laga message khatta bra itu share kore ase kun aji itu video de itu laga message kuni paise apni khan sokke ishor laga ashirwad thakibi apni khan laga family de ishor laga shanti itu rakhi dibi gini jane di ase arobi last kore gini Father's Day laga khushi arobi apni khan sokke salam kore ase Jesus Christ laga blessing apni khan sob logode thakibi gini kodi ase amen